Evar baş temaşavanên hêja îro siyê payîza navîn em disan bi programekî nû ve bi we ranê. Nîvanê min Kevşefsettin Takfa ye. Navê programa me jiyan û peşeroja siyasetê. Me ji bo me jiyan got em dixwazin ser jiyana Kevşemsettin bisekine. Kevşemsettin ji wan kesekê kete hepsê piştî cunta yek ji wan e. Zaten armanca siyasetê zê însan e, ne bi tenê welat e, welat bi însanan bi qîmet dibî. Loma dixwazin Kevşemsettin gudarî bikine. Kevşemsettin tu xêr hatî? Nav xêran da bikekê here bî. Spas, tu çavayî başî? Em başin kekê hûn çawanin. Spas, em zî başinê spas. Min got em berê her tiştê ser jiyana te bisekin. Nê ez tê bîra min li Ankarê çend gavadinê zî min bas kir berê programê çend hevalê me yê serxe yanê ciwan hebûn, ji me mezintir bûn. Tê bîra min tu wê demê bikek baqî danişman ba yek digeriyayê. Ez li vira bi wî sebebê disan kek baqî bi bîr tînim. Rastî ew me anda kir, ew wekekî mezin bû, janekî mezin bû. Li virê win tê bîra me, win ji min helbet mezintir bûn çend salan. Dê zêde ferxiyasî wexta tune bî aliyê salan da, wexta me ro 18 bû, 19 bû, yek 22, 23 salî bû, çend sal gelekî mezin xiya dikerî. Ji wan kesê, yek ji wan kesekê wek bû wiha nermtir bû, yek ji wan zê tu bû, ji ber wî tu ji bo min wekî keskî sempatîk dihat. Tekin Bingözî tê bîra min bi hev re digeriyan. Min got piştî heştê tabî herkes anda bû. Win zî anda bûn, daviyê win ketin hepsê. Min xas ez berê her tiştê jiyana te heta îro dereqê wî da înformasyoneke giringên wan tiştanan bibîzin. Em dixwazin bi te razî hem hal bine, yanê jana ku vekişandiya jana me ye. Tu jê yek ji wanî em dixwazinê wan fam bikine keremke sozya te ye tu qal bike. Teke çi xas çi mühim e ji bo te tu dikarî serman bisekinî, davî em dikarîne derbazê peşerojê bibine siyasetê. Belki gele savî her hebî ji bo pirsa te aliyê jiyana xwe ya rastî ku ez ser axê min vêta bînme ziman pariyekî keme tengasiyê belê bu temaşevan û bîneran jî ev jî pêwîst e gerek mirov bînte ziman. Ez ji sala 1973 ji Wanê weqetam hatime Enqerê û heftê pêncan ez ketime dibistana bilind ya TCF ya Dîltarî Coğrafyayê. Nav vî kar û xebatê da nasiya me serî da gel te qedepê ya münasebetê me çêbîn. Piştî wî jî ser Kumalê em rawestan û gel tevgera Kumalê me danslandin kirin. Vê navberê da hevalbendiya xurtan gelek engav balkêş bî û gelek jî wiha dilşewat gerêdayî yekdû bîn. Ji Wanê me tebîra te me lê wê malek girt Maltepê. û me temîn ece jî dibistana bilind yükselişê dixwand. Bi êrişekî nijadperestan şehîd ket. Heftê şeş bî ew. Piştî heftê şeşê şûn da li wê damezirîna Asteran ava bû. Amadekariya wan hebî destek rêvebirî pêk hatin. Vê desta rêvebiriyê da jî ev hevalê tu qala wî dike Tekin Bingöl
Hüseyin Nevcihan evci hebi belki bir tabirate. Beri. Bayram Elçivan hebin. Mustafa Güçlü, Ahmet Yaman, Muhlis Erdem. belki Harun Cuşar hebin em destari ve beriye asteri me hengav avakir. Ece ev havali kutubêjî Tekin û Baqî gelek nizûktahî li me dikirin levra Tekin Bingöl mala me da dima. Kuwatê Mehmet Emîn şehîd ket ev mala me da ma gel Hüseyin Nevcanoğlu. Baqî jî damezinerê komela Cizrê bî. Cizre bu rast. Damezinerê ya Cizrê bî. Cîwan jî paşê ev aster ku ava bî me cîwan ji xwe re girt. Baqiye ca ku têkiliya me cê karê da jî gehîşte yekdû pêwendî me wisa zêde bîn û zêde gel hevmayîna me ser wî hat. Ya dudiyê jî baqî hewalekî berxwedayî bî. Hevalekî dilsozê doza xwe bî ya rastî. Aliyê rêxistiniyê da jî terbiyekî baş girtî bî. Ser wî çendê bala min kêşa bî her tiştan mitkarî ez gel meşim ev pêwendiya me vî şeklî dest pê kir. Beri rast. Baki aliye insani da alakayı bir insana ra gereki baş bu. Evet. Meşabaş bir fedakar bû, dilsoz bî, hevpariya wî gelek baş bû, ser wî çendê. Malbatî jî îdî em diçûn dihatin falan. Heta piştî destwerdana heştê, darba heştê jî Diyarbekirê me wezîfe dabîye ya rastî û berpirsyariya Diyarbekirê jî hingav me dabîye. Nav vî berpirsyariyê da jî tu zanî ev qeza ku qet neyte bîra mirov li qeza kir û li vê da jî mejûreşiyê da vefat kir. Baqî zarê wî niha zarê wî Enqereyê dimînin. Dîsa jî pêwendiyê me hene ez çûca qut nakem eveke ji me ra numûneke maye. Em ser têkoşîna wî, berxwedana wî, hewaltiya wî rêz digirin ez ê wî bêjim. Têkiliyê me jî hêj donkin ser navê wî û zarokê wî we ev dimeşe. Piştî destwerdana heştê hat tu zanî îdî sekinandina me Enqerê nema. Me biryarek girt ku em her ne herêman Kurdistanê em bişne li wê. Cî xebatî yê her hewalekî cuda cuda köş bîn ya rastî. Muhlis Erdem ketibî agiriyê. Dicez ji malatî ev bîm li wê hane girtin. Piştî girtinê Diyarbekir dest pê kir. Piştî derketina Diyarbekirê da jî ez hatme wanê çi deran nerawasta. 8 sal ceza li me birîn. Evê dî mafê welatiyê, mafê welatî xebitandinê jî li me qut kirbîn. Cezayê 3 salî aliyê uşaxê koçberiya Binçavderî mecburî îskan dabîne me. û ev jî pêkhatin belê ez hatim wanê cîbîn. Piştî em cîbîn siyaseta ku me dida meşandin. Rêveberiya siyasetê paşê tewl hevbî ya rastî hema mirov wisa sivik bêje tewl hevbî. Pêwendiyê hewalan jî neman. Bilawiyê yekete nav heme hewalê me wisa bilav bîn. Êce berpirsyariyekî min hebû ku ez wekî her kesekî veta bê alî rawestim nebî. Li aliyê siyasetê û doza ez dixwazim doza netev kî de ye li vê me piştgirî da wan tiştan. Êce nava 2000 da 2001 da me temaşe kir destwerdana askeran û gundê me hişandin.
گله گندی هاتن کتنه باجران پرو پریشان بون مخواست از جوان را ببن برسف مرابی کوملک چکر نویوی دانند کوملا کوچبرن دو سالان من سروکتایی بی کوملی کر گوش درده بیشنوی دو سالان شونده والیتیا وانی دست وانی سر کوملا ما گوت بری توانباری ده جزا گرتیه ما فی تنین توان تشتانده مزواندن او خباتاما قد کرن دست مستاندن پشتی او چوی جا کوملا هفته هشتان درکت دو سالان جی من سروکتایی کوملا هفته هشتان کرلی وانی حتی هاتنه دستوردانا 15 تموزی 15 تیرمهی پشتی 15 تیرمهی دا تو زانه قرارنامه سر و کمار درکتن بوان اف در نکشی دستی مداستاندن آن از گل خباتی برچف خباتی بو نتف دمشن و چه دستمتی جام خباتی اره گرکی سپاس لورا وکدنی هنه کبالان مساج آندنه جوان سپاس دکم جوان یک کبالان زی هم کک ikram delene vizi sıravşan diyecekler ra ve gerek nezik de hevden astıkın em çıbı vecene gerek spas. Yani rıkıstanya kumal keki ikram sayma kira bela hem keki ikram go mazın yani mazın kime bir İbrahim Gültepe'ci abi اجاز سرگوهی خال مکر و کی که و کی مازن کی سرگوهی خال مکر رنیشاندان ویجی از گله کی خوشم تیکلیا وی حتی روزی یوکه هاتیجی از گله کی خوشم و نو وی دوزه داجی کتکار کی به هم پابی اکرام یعنی نروی بیجم کتکار کی به هم پابی قدر اکشی جهاتی بی جانم یعنی مرو گله ویجی بیجت یعنی که اکرام یکی وسایه محقق سپاس بجی نه جبو قضیه تخاش gerek hevalı ve demek kar hebu juvan gişkar spas muhakkak nam gut ve kedeni min biz zaro ketezi nav siyasete da bun yek juvan girtiye çava bu که یک گرتی اوی 12 سال جزا گرت یه بن ویداجی روشن هیا او روشنمگریه که به نوچگرانه که او بی سر دوز و گرن 18 سال وید خواستم وی داویه دا کنسولوس اوروپی یا راستی خویدی لیدر کتن یه هولندایی یه آلمانیایی یه اوستوریایی هاتم بشتاری دوزه وین و او سروین ها آزاد کرن برات کرن با یک هم که خوشن یه بیچوک جیلی آنتروپولوژیا دبستان وانه یا بلند آنتروپولوژی ای سال دی خلاص کرد زاروک جی ابته وصو درباز به ورخیای ne betenete ve bir gişt aile epey eziyet kişan diye rasti derbaz bir. Eri mesela tabi hepsa Diyarbakır'ı gerek hevaldısan vakti merkezi dikirdi gotum da ser bisekinim de tabi az nakhazım bir kurayı bisekinim yeki az nakhazım ev jananan disan mero vek bike çit bin disan van janan veni meydani li muhakkak hindek teşekkütte basıp ki belki hep jibote mühimmet gavadine kala Necmettin Büyükaya zikir belki de büyük bay yek ma bu tışte taybet که ویژتر باز کرده بو جبو که وک بزانی باد بزانی تچت بیجی که نجمتین Büyükaya یا راستی خورد نامه دا من ناس ندکر که از کتمه دیاربکری برخوادان دیاربکری یا یکم ده بیجنی وی برخوادان شین دا یه جزاگرتی یه دارزاندی الکرنه دو بش
اینان دن جه وقتاندن وقتی وقتاندنی ایجام چونه قوشا کو که اکرام تیدا مایی یا بیسچاری برخوادانا یکی شونده که همچونه وی قوشه لبی نزوکی 17-18 حوالی ما بالما هبین 3 حوالی رزگاری هبین و یه پککی گرتی پککی هبین ایجان نوانده یه هری جدا مایی جی نجمتی نبیبین اب هم نه خواه نزوکتاهی یا حوالی ما جی دکر و نه حوالی ما بی یا راستی نه جی حوالی قد دده قادهی بی یعنی وی نبینی دا ما بی ایجا خواشی انگلیزجه دزانی هنگاب درفن چی بین ما باریه که سر انگلیزجه خبتین و انگلیزجه جی هیرمت کر سروی چندی مناسبت من نجمتین آبی باریه که پیشوه چون پیشوه چون اینجی ناراوسته تنزانن همجی آلی سیاست کوسا چه دبیم بالدار دراوسته متشتان دپرسن من بهیستی بی که آلی باشورا کردستان قدره که ما بو گله که بویر سری بیده قومه بین من افجی را دپرسین اوی جامعه جی اوانت کر یعنی قلاوانت کر گرانهایی جی گرتنا شوان چکو یا بریسک گرتنا وان گله خمگین بی گلجی خواسته بی کو بر بده کو اوان آزاد بکد نکاری بی یا راستی وی دمی دا حوالی وان حوالی وی دمی قالا چند ناسانجی کر اب ناسانجی از دزانم قالا وان جی کر و آریکاری وان نگرتی بی پیشگیری وان نگرتی بی ایا پیشگیری وان جی هوا دبه کو اب حوالی کلی هاتنه شهید کرن نبوبا یعنی وصادو بود یا دودی جی نزوکتاهی حوالی ما یکو درکتینش در به گلوان مناسبتی وان اینان دا زمان گرانهایی جی قالا ابراهیم دکر گل کتن را بینا خود دکر وقتی هاتین دگو ما گلک آریکاری وان کر اوه گوته نوینه یک یعنی نه که حدا تشته که تایبت چی گوت گو وقتی حوالی پگه که هاتنه لبی اوان لسوری یه سرکول یه وکی کوموتانا گو اوان معاش دگرتن اما یه ریچ ودا یه ریخستنی ودا گشکی معاشی سرکولی گو گرتن من گو از بیمه وظیفه دار از بیمه وسیله و طبعا ما که خوشت کرد از زمان نزانم اول گوته نوینه تا بیجه مرا دگو جکو کرتنه دگوت یعنی؟ گرتیگه هیدا یعنی گرتیگه هیدا جمعه بساگو یعنی اینجا تشته دیجی تایبت گوت او درگی آودا سر ریخستنی örgütleme گو او نویساری یک گراناهی گو نویساری منه گو او دم ابراهیم نزکتاهی لمن کر گو از تماشا کم گو برهمی مدای گو اوی چو پاشی را سرناوی خواه گو اوی نرینی منن دا وشاندن وسا خمگینی یک جی گوت یعنی وسا دلمایی یک جی گوت اف جمعه گوت اجابه ده سودی گهین تا چه تشته و یا تا اوه دکی را چه تشته بین نزانم بله اب گوتنی وی جامعه بین پشتی وی نزانم کو برخوادان دست بکر و برخوادان داجی شهید کرد و برخوادان داجی شهید کرد یعنی اب ناف متشته که بالکیشی دانند بی دیار بکری سر ناوی همه حوالان محمد شاه مثلا گله کواله که جیره که پیش بی یا راستی گود بردف ریخستنی یک من نخواهد چی که بو برخوادان دیار بکری که همه چمان بکن هر ریخستنی ایشخواه را نونه رک داده ایخست
جوان نونران نجمتین آبی تنی سری خوابی مکره بردف که کمیته ج پک کی بردف کی وان محمد شنر هبی ابي هلدو بي سرقه حوالی ما جي گوتن حتی املیه بنتو بردف کی ما بکه یا راستی پاریا کی تکیلی من ریخستینی سس ببین میجی جوارا گوت والله بردف کی وان نوکم گوتن دما حتی ام درکتن تو ابي هلدا سرقه و میجی پجران تو به حوال نشکیناندم پی وی سی بیلی بی یا احتیاجی جوی بردفکیا تفگری جی من هلدا سرقان از نجمتین آبی محمد شنر یه داده قاده ایشخوا گلک زیده به نوی وان آخوان برپرسیاری وان تونه بین لورا عمر چتین نو حبسی دا تیک چوب ایشخوا هبی ند کاری هب کد شاکری وان هبی پیشبری ما بی قوش دا هبی ما به دفکی و حتی به نشتری اشارت ما آگاهی وان ستاندن یه کوای شخوا در یه قوش ما یا اوی شفیک هبیلوی اوان نرینی خواهدانین یه تقاپه هبین تقاپه هبین تقاپه نینه یوان تفگرا ابراهیم قایپا قایا تقاپه مله تقاپه مله تقاپه مله هبین نجا چند اولا که وان هبین افگلک دجوار بین کتبین روژی ها مری نیداش خواه حوال که اون هبی اوه به نوی اون هد که کمیتا دیار بکری سرهلدان دودیه داشتی نجمتین آبی بردفکیا ویت کرد چرا بردفکیا ویت کرد زمان کرمانچی فهم کری لشکر هبین واردیان هبین یه ترکیجی فهم کری هبین بلی اوه زازاکی دزانی اجا به زازاکی پیام امده دا سروی چنده ما او خواه دابی یعنی بردکیا کمیتا سرهلدانی مدابی بی جا روژه که نو پنجره دا راوستا و مساج بریارا که ما گرتی پیشبری ما قوش دی لیکرا یوز باشی عبدالله هبی اوه دریه اوه وکر یه قوش آدی گو نجمتین آبی هم نجمتین هم گوی خواه دانه گوتنی تام زانن کاتو چو بلایی اوش در را نامینه فلان اویش اما میرانه گو از لیه بو مافی انسانی برخواه دادم و هن به نوی اشکنجی برخواه دادم پیش روش زارو که ما دی برخواه دانا ما سر بلند به ناو دیرو که دا بله زارو که و دی بیجن و اشکنجه خلقی کرنه دی سرطاویایی بن وصا أبغى دروشما كي دلشواتي جوار أبكر نيسا بيشتي كان روي دشين دا برخوادان شخص دست بيكر قوش ولا كرن و أم برن چون أبجي شهيد كتابي بي خمجيني أكي مازن جمارا في خمجيني دا جي حوالا كي ما واني هبي رمزي آيتوك رمزي آيتوكن گفت به گناهکاری که گران خاطبی دارزاندن افجی بال مرا وستابی اجا گلمن آخری بی باری که حوالی ما جرا نباشی کردین یا راستی من نزکتاهی لیکر باوریا خواه لما آنی اجا حتی داوی گو از گلگو ما وقتی سرهلدان دست بیکر او تعدا گران او اشکنجه خراب کلمت کرن هر حوالی نکاری برخواه بده تابی و افجی که سوز دابی من نکاری برخواه دا جای دی زوری قوشه و جخورا کرا شرفک جخورا کرا اونورک اوی جخورا هلاویست قوشه دا هلاویست دسته مکتوب ایلان او خمگینی هر سر من هیا یعنی اوی ابتکن او همیان جی به رومت به سیانت از زمان بیرتینم یا دیار بکری کیرو دوره یعنی اوه که دست بیکن به روژان دی اوت دونکت از نخوازم اوی زیده بریش کن بله تنی از اوید کارم بیجم یا داویه و جدر و توزانی چو ریخستنی آلیگری ریخستنیان گلک زیده حش هف ند کرن پیشگیری هف ند کرن بار هف ند راوستان گوتن یک دو گله زیده نده پجراندن و کامکنه دیار بکری دا دستوردان خوی دستوردانان اپراسیون کران
تو جوی چجا فرجدابی نیخ نو گرتی آندا یکسر همه کو کردن دیه ده پرچکانده کردن دیه و تعادل ایتکرین ازا جفال واند ایجا او خبات وان حتی درکی شوندا نوبر ما چه ریخستینیان چه پرسکریک نمیان همه بینه یک جبهه دارستان و جبهه برخوادایی جبهه مروایی پیشبری اشکنجی هنده ایجی رزی هبین تابی نو حرکتی دا یک کتی اطرافچی جی هبین آوی جبهه دا همه دوست ناس بینه یک دستانه دسته هب پشتانه پشته هب بینه یک دف و او هر کسی که را بی سفرازی و امجی بی سفرازی سرکتن و درکتن هره سپاس سپاس gerek spas ez naxazım bura ser iddiayı kek Necmettin bisekim ji belki ez nizanim yani wî xastiye çi bibêjî mesele çi ye yekekî dixwazim dikarin daviye programanda dereqeviya da malumat bidim ez dixwazim vegerim sala heftê berê heftê partiya Doktor Şivan hebû partiya Elçi hebû varan trajedeki mezin hatı servaran her du bu avaki li ortê hatin andakirin niha sala heftê wexta cûm hat ji ber ki zede peşengî nema giştî xortekî ketin hepsê piştê afê yekek 18 salî bûn bû 22 salî vanan wexta derketin her yek bû lîderekî cîkî di wexta dinerî li Tirkiye û Kurdistanê carekî da bîsî heb organizasyon çêbûn di çawa wî dinirxînî yani tabloyekî baş bû yan tabloyekî xirab bû wî tiştê dixwazim pirs bikim ji ber çi weqe siyaset derketin hewce bû ji bo Kurdan re weqe siyaset hejmara weqe siyasetan yekî ez dixwazî ku bê me libê destpêkê de ez qala hindek tiştan bikim ev ji me re gelek serbestî vermo hatta ev afzeliyê hani ev tiştê girîng ku neyne vekirin ihtimala libê da destpêkirin di gelek kêmosiyan bêxte nav xebatê da ser kendî em tu dizanî ku dest damezrânîna Komara Tirkiyeyê da hatine serî aliyê pirdengiyê aliyê pirmiletiyê û tengasiyê giran çêbî wan tengasiyan da hişk û req rawestan muhalîfê wan çi hene misade nekirin û fetisandinek Tirkiyeyê da dest pê kir ev fetisandina wan em bêjin 24 Beytül Şebab 25 serhildana Şêx Saîd û 27 Agirê Zîlan piştî wî Dêrsîm falan qewimîn vê navberê da Kurd bêdeng man gel Kurdan muhalîfê Tirkan jî çepê Tirkan jî bêdeng man levra sistema Cumhuriyetê sistemekî yekdeng bî sistemekî gelek dijwar û hêla demokrasiyê da bêh jê nedihat sistemekî wisa bî navê wî Cumhuriyet pê rast e belê ji sistemê hişk sistemê girtî hê jî girtî bî yani ji damezineriya Komarê heto pênciyan dêna Xwedê Tirkiyeyê da sê çalakî berçav hene ji wan çalakiyan jî her sê jî aliyê rastan nijadperestan ava pêk tê ji wan yek ev e ku Marco Paşa Aziz Nesin êriş dibene ser û belav dikin êrişa dudiyê dîl tarîhê da destê bêje boran hingav li Amerîkayê jî perwede girtiye hatiye ku çepe komünîst e destê wî digirin û heta siyasalê
کاشت کنده به یا سیامین جی چالکی یک دیسا استانبولی پیکتید و چالکی دا حسابی ها سرته زکریه سرتلمات باون هیا اوی بلافت کن یعنی سه تبگری وها برچاو هنه او هر سیجی آلی چه دبیشنی تشویق کردن اقتداری تشویق کردن دستلاتیه دا آواده من همه جی و فاشیستن یعنی حرکت ما یکسانه ایجا ابترسوهانی دایا سرچپی ترکان ترک بیدنگ مانه راسته یا کردان چیه؟ کرد دجیوی تشتی نه خیر کردجی وی اوی دا وی پیواجوی دا دماتین دنگی یکم و چلسی آندا اوی دا دیخن Diyarbakır talebe yurdu. Diyarbakır talebe yurdu da hende kevaltine bal hev. Wan hevalanda mesela Doktor Yusuf Azizoğlu heye, Mustafa Ramzi Bucak heye, Faik Bucak heye, Ziya Ekinci heye. Avana damazinleri ve evine kumeline. O kumel hindek şavan çetkin hindeki aliye çandı berxadayı dikin ama gelek zeyden navdar jeninin hareketi olsa navdar jeninin Livi tişteki balki şeye belki nav evate da nav alakadariyata da cihebet kara köpiye ki ve heye ali Tunceli olsa hareketa Dersim'e de pır insanlı bir hatına koştun. Kara köprü ceradı bejtin. Ev buyeravi yekji buyera 33 gulan. Ali özel pevani 33 gule buyer hene. Evene pek hatına beli nayne darazandı. Abi dereki de Remzi Bucak Hıngav milletvekili Demokrat Partiye Yusuf Azizoğlu hakeza milletvekiliye, Sağlık Bakanı'ya avana dibine vesile ku evi mesele dine rojevi. Eve libida pariyeki navdar ve idi çutuştunu. Pinciyan şunda se bu yeri uha berçav disa dikavumin jiwan yek hareketa Berzani ku kek Berzani tete Irak'ı ser Moskova'yı evvel işte Alman tete Mısır'ı da tete Irak'ı Dasverdana Kasım çeviye o dema tete levi arikariya Mustafa Berzani tete khastin evi arikari ciddeti beli bir arikariye da nerhati Türkiye heye nerhati ona ve ku Türkmeni kudu bejin lehemberi Kurdan dene serpiyan dene rakirin o fitnati heye navi tişti da fitnati etkin. Ecelle bir ser no kevin ki dene xade milletvekili Nevşehir heye Asım Eren Cerad bejin. Ev Asım Erep askeri hatiye milletvekili CHP'ye. پیشبری دموکراتی گله زیده امناکن کردان کنه مانه محلفت داخل سر کردان چید کن دبی کرکوکی دا و ترکمنی ما تینه کشتن گرک امرابن سر وی کشتنی دا جی misliyavi peşberiyavi em Kurdan bigirin bukujun dibêjin. Pêşberî helwestê navê Muhsin Şawata navekî so navdar Zalamek heye. Bu pêşengiya wî dirabin sad du imze telgrafan keşine hem Serokkomar Celal Bayar hem jî Başbakanı Menderes ev dikin vî protesto dikin. Hareketekî Kurdan yoksa ev heye. Yeke dî heye ileri yurt kastek heye Diyarbakır tête weşandin. Komila Musa Anter heye servî têde damezrandin. Xwendevanê Kurdan
خواندوان کردان درابن و 400 نامه کشتکن ویژه پروتست کن. یعنی او دما او بیدنگی دا کرد پاریه که برخوا دادن حتی تینه پنجی نهان تو زانی او حوالی پنجی لب تینه گرتن سر گوتنا آسم اران پنجی لب تینه گرتن یوان یک شهید کهوید 49 لب بمینن و اف 49 لب جی دعوه وان دبت قرط و کوزلار کهوید دیرو که دا اوه خواندوانی کردانن اوه یه برخواددن او کردن پشتی وی حرکتی شون دا ام بیجن باوریا چپ باوریا ولات پروری باوریا ملیتچیتی یا همه جی وان باوریان دا هنه یعنی وی باوری دا ناوی دوزه دا هنه او دوز دما کتاد به دولت ترک لشکر گرانهی ده دست واردن که اکتساب بکن راوی کردان بترسینن وان خورتی وان دگرن راست چاپترسوی اتکن اما تا چاپترسی های دیجی اتکن اوانجی درابن چقاس گره کردان هنه چقاس نافداری وان چقاس روسپی وان چقاس شیخ و ملای وان یه ولات پرور هنه اوان دگرن بو سیواس azık yaxadı bejni levi wargeh ki askeri heye 475 zalamen avan levi digirin o wan 485 zalaman jî dîsa du waqatînin 55 li van ku bikujin nawan da insanê navdar jî hene Kinyas Kartal nawan dane Ebubekir Şekir Ağa nawan dane Mahmud Ertuş nawan dane Barî Kartal nawan dane yê Batmanî nawan dane و یه دیاربکری نوان 55 زلام نوانا اف جی خلاص دبن دوزامون جی دبتا دعوا 55 گلک خواندوان کردان گلک چه نویسکاری کردان یه 55 گل زیده نخبتینن اما گلک بالداره اول ناو دیو که دا و دوزا چلنه هان کتو دو بیجی گلک ناس اوی ناس تکن بله 2005 کد بیجی سایم بیانی کردان تین اونا گله که با کیش به مخواست کد از ویژ تماشاوانا بینریت بین زمان بو پیشروجی بلکه سوان لیکولین قنجو باشی چه بن و سودجی لبینا گرتن دمات تا شستان که من هزان دستوردانا شسته دا زاگونا توکی دو بهرین زاگونا توکی دا هندک بهنا دموکراسی عالی ریخستنیه و عالی مروایی هندک گاو تنه هاویتن بوان گاوان کرجی خودانه عالی ریخستنیه دا اما به نوع کرد هیچ نکارن تشتکی بکن تماشا که کرد به نوع خود هیچ نکارن ریخستنیه که دا بکن هشیار بینه راسته باوریا سوسیالیزمی و حشر نشر بینه راسته و کردپروری خود بیژن راسته ناوی کردان زیده نکارن بیژن هیچ کردستانی قتل نکارن بیژن سروی چندی کردی وسا قازانه وکی فیگورن مثلا جنب یلدرم آبی و موسا انتر و سو نافدارن لویدا تین خود دسپیر نه تیپ پارتیا کارکری ترکی خود ناف تیپی دا جیده گرن هندکی ویژی گلک ریخستنیه کی اف هیا مازن نینه کاک هیا لوی بلکه تسکر کاک هیا کومل آزادی کردستان هیا دامزینری ویژی بلوت تکینه حکمت بلوت تکینه اوه گل دکتر شوان که دبیت شهید کرین جوان یک حکمت بلوت تکین رشو زیلانه از باورم وی قال کرو بور یک سی رشو زیلانه تبه یک زمان زیر رشو زیلانه از باورم نه بریسکه چکویا شوانه اوه دی بینه کشتن بله دامازینه و یک دبیچن تفگر adını که حتی آوا بو نوان دا یک زیر رشو زیلان بو ممکنه یعنی
یه هری نابدا یوان یکشی محمد علی دینلره محمد Evet. علی دینلر پاشی دبت işte genel sekreteriya gişkiya TKDP Partiya Evet. Demokratya Kurdistan Türkiye dibişte livi Ecegeki novan rexistiniyan da cigirtin heye ama giranahiya xandavanê Kurd giranahiya xandavanê Kurd xana tîpê de digirin levran hinga kêfa Kurdan gelek rewandine tirsan mazin alî derûniyê alî derûniyê de Kurd gelek tangazî kêşane û navê wan êdî nagene tiştek dibêjine wan talebe hemû talebe ne Ecav talebe milekî ji xwendewanan navin milekî wan jî rêxistiniyê medresan da gelek melayê welatparêz hene bin destê wan da jî feqî digehin ev feqî jî tên kene nav dawa kurdewariyê da talebe digehîjin tên kene nav kurdewariyê da ya sêyemîn heye ku ev jî dengbêjê me yê dilşewat hene Serhildanê Kurdistanê her tim bi kilaman, bi stêranan, bi çîrokan ev kirine dev li hev guhertine înandine heta şêstan wisa ev jî biye nirxek yani bu kurdewariyê da sê nirx hêja mirov dikaret bêjtî yê dengbê alîkariya dengbêjan alîkariya xwendewanan alîkariya medresan mirov medresa xwendibêje Êca dema tên kemne na tîpê da bandora medresan ya telebetî serwan dirabin û navê wan êdî diguherin heta şêst heftan tên şêst heftan da kongrek Malatyayê çê dibe û welatparêzê Kurd sosyalistê Kurd şoreşgerê Kurd û aliyê baweriyê qet ferq cidabînê naxwe da nakin temaşek lê naxwe da nekin tên dibine doğulular grubê yani gruba rojhilatiyan nikarin bêjne xwe nikarin bêjne xwe Kurdistanî navê wan dibite doğulular grubê temaşekin Kurd ka çi xsiriyê çi belengaziyê da rêwe diçin vê helbestê şûn da vê helbestê şûn da doğulular hêdî xwalt hesin aliyê sosyalizmê da tê digehin doza wan ya karkeriyê ya sosyalizmê ya bağımsıziyê ev şoreşgerê devrimcî ku dibêjin ya hêla internasyonalizmê hêla sosyalizmê dema xilas bin hinê xilas bin Kurd temaşe dikin li vê ya wan ya netebe doza wan ya millî ye û nav hedefê wan da gelek zêde rehet nahesibîne pariyekî şik jî temaşe dikin ev şike ku ewan hemyan berhev dike tîne nav şêst û nehê nav evê da dedeqoyî berhev diket hêj nehatina dedeqoyî jî kekê min hêj nehatina dedeqoyî jî şêst heftan da dîsa şêst heştan da jî Kurd pariyekî xwe bawerin ser gruba doğuliyan yani ser tîma doğuliyan dirabin vê carê xwe ji gelê kene yek yani ev gel bine yek yani xwe berdana nav gelê xwe bine girseyî gelerî bêjne wî gelerîbîn halklaşma ser wî çendê dirabin xwe pêşandanê ev jî wisa dibêjin êdî xwe pêşandanê doğû dikin doğû mîtinglerê dibêjin xwe pêşandanê xwe pêşandanê doğû dema dest pê dikin baweriyekî mezin tê te xwendewanê Kurdan şoreşgerê Kurdan sosyalistê Kurdan welathezê Kurdan welatperverê Kurdan wisa bayekî zexm li wan dest pê dike navî bayî da jî işte em ê pê mijûl bin em jî dê kevne navî bayî da heta kî derê tên xwe bawer dibin tên ser dedeqoyê dibêjî em ê bine rêxistinî a dedeqo di paşê 1960 nehan da damezinlerine dedeqoyî çê dibin damezinlere dedeqoyî dema çê dibin nawan da hevalê gelek hêja hene
ev heval hîdî berxwedayîne ki mezin dikin rêça Kurdistanî hîdî berwan zelal dibe û vê zelalbiyînê de devlet disilike dibe Kurd aliyê siyasalbiyînê aliyê ramyariyê de aliyê rêzaniyê de hîdî geş dibin û xwe diberdene nav refê gelê ji wan dibite tirsekê mezin vî tirsê de destwerdana hefteyekê têt. Berê ez li vir dixwazim tişkî pirs bikim. Li vir dixwazim tişkî pirs bikim. Wexta em li Dedeko dige dinêrinê nav Dedekoyê de KDP Türkiye heye, Doktor Şivan heye, partiya wî, Türkiye İşçi Partisi heye, Kemal Burxa yedinan işte ve keseki rızgariye de derdikevin ortaya giştik yani nav Dedekoy'da cî girtine navan da yekitik heye. Çi bu yani çima vanan ve deme dixwastim bi hevra hareket bikin navî tişê de yani mecburiyet ki wa hebû yani ji ber ku li ser siyasetê bikaribin tesîr bikin ji ber ki dîtina kamuoyê biguherinin navhev da yekîtîkek hewce ye ev dîtin ki wiha ye bû daviye çima ev hate guhert yani zede kıymet nedan kamuoya Kurdan kamuoyan Türkiye em çevalı servanan tesir bikini politika alîkî da zî guhertina dîtina kamuoyê ne ola bi tenê bi zorê siyaset nabî alîkî da zî politika serdîtinê zî tesîr wexta kir bi tesîr dibî çi dibêjî çima wê demê erê bifermo Livik evek borkem xeletiyeke emevî serrastken niha damezineriya Dedekoyê şêsne he erê belê damezinera te qadepê heftê ye erê damezînera te qadepê heftê ye Doktor Şivan endamê te qedepê ye erê yani dibêjim yekekî wirê da bûn giştek li aynî ciyê bûn berê wî aliyê de baş bû erê ne ez pêşberî gotina te nînim gotina te cî ye niha mesela em bêjin Dedeko wetê awa bî dernekê herîmiyê ca zêde bî wan dernekê herîmî da mirov temaşe dike yê Sîlwanê ye yê Diyarbekirê ye yê Kozlûxê ye û yê Batmanê ye û tu temaşa wan dernekan dike endamê te qadepê ku nizîktahî xwe lê dibînin ev jî endamê ya Diyarbekirê ne yê Dedekoyê da ev jî endamê li vê ne yê tîpê da cî girtî ev jî endamê li vê ne yani ji xwe re nekirine qusûr Kurdan ji xwe re nekirine qusûra wan mesela milletperwerî li hemberî sosyalîzmê gelek zêde cî nagirin ama Kurd qet ji xwe re nekirine qusûr hemû yekdeng in hemû bal hev dikarin rawestin levra û pêşberê wan evek çi dibêjnê bandorekî giran bandorekî tunekirinê heye û Kurdistanî nayîne hesibandin Kurd nayîne hesibandin û ser vî çendê bal hev rawestîn gelek zêde qusûr nîne bû çi kesê wisa hatta darizandina Dedekoyê dema pêçêvî nav Kurdan da hîdî aliyê bîrobaweriyê siyasetê temaşa xwîtî le komelê herêmê jî bikin û nawan da jî bine hês hîdî destpêka cudabiyînê mirov têda dibînet livî ev yek yani xwîtiya komelê herêmî ji bo Kurdan yekîtiya wan hîdî cudayî jar jî bi vê cudayî jî dide ya didiyê ku te deqape Partiya Demokrata Kurdistan ya Türkiye ku tête damezirandin û ev jî alîgirê xwe
نو اویدا جی دگره یعنی نو سوسیالیستان جی دگره نو ملیتی کردان جی دگره نو مدرسه کردان دا جی دگرن یعنی فقیان دا جی دگرن و اف جی دبته جدایی یک یا سی پشتی دستوردان شون دا کردستان بین آلی باوری دا جدایی انتیند لورا تو بینه بیرا خواه دم مدا ولات ام کردستانی نه گوتن زحمت بی جا کو کردستانی هات کتا نابینیه دا و برخوادان کردان او هات ناسین اوی شون دا وی نقابی شون دا چه ده بیجنوی مستعملکه sömürge hakikate roje beyda. Sömürge tezavi nav Kurdan da buha dilşavat xuytili hata kirin belirtini evliliğine dava Antalya'yı tuzani Said Elçivan ku Antalya'yı dava andana levi hatna darzandın evji haftine ha haftine handa yekem car müstemleke levi hatiye parastın yani desti Said Elçi levi hatiye evkirin ecab bavariya müstemleki ya sömürgeti hafte şaşan kumali da hatta rızgari da hatta şandın kuytici le sömürge kirin bandura Türkan rexistiniye Türkan ser Kurdan hebin cüda bu cüdabina rexistiniye di hatkata roja veda servan çendan her Kürt evbin yani ya seyi az evi dibêjim aliyê rêxistiniyê da nêrîna Kurdistaniyê da qebûlkirina müstemlekî ya sömürgetiyê da ferq cidabîn çêbî. Ev cidabînê hanê paşê bî gelek pir rêxistinî, pir dengî, bî pir yani ev hewayekî wisa ava bû. Ama haskirina Kurdan bir ne ola? Kurd fayda ki didaba Kurdan her rexistini anguri xwa gubeli. Soya ama yekiti ko pek nehat tabi tene eva ambejin nazani ve ta beceribandına Kurdan bin ne. O destwerdana gele devlet anji navida hebin u khastin ku belawala rawastin لورا لبی دیساجی است که تشتکی بالکش اشترا بیجم تفگری کردستان گراناهی اما دما دولت چوبا سر اوانا کردن اوانا نظام نگوتیه صدان صد صدمکی ایریشگری صدمکی چکداری بیکاتیه اف سدن بیا ماهانه چونه تنکیل آوان چوبینه تدیل آوان جا وی درکی دا مثلا زویج اشترا بیجم دماهات شیست نهان داده خود تازه چیبین گلک حرکت ترکان ویجاری آوابون وکی چه آوابون وکی تاشقه فجه آوابون devgenci آوابون و انقره فکر قلوبلری نیسه آوابون مده شونده هوسا چکداری سر دورنجی ترکان چیبی و اف هوس آوان ناف کردان دا گلک آلیگری نگرد سر وی چنده کرد ناف تفگرها دمر گنجه داجی ناف تفگرها تاش جی ناف تفگرها دی داجی هاتنا دور کرن چرا هاتنا دور کرن کردان دعوا بر پرسات گوتی چرا بلا بین دعوا کردان اف کربین بریه اوت چته هان زانین دعوا وان یا ملی بی یا خود دایی قبیل کرنی بی یعنی کردای ناسین تو رابی خود دی تفگر چکداریه دا که ماسیه که ظلمه که مازم بی کردان نه پجرانه پیمارانه چون کرد لوان هات نهش دقیقستن کرد نوان دا درکتن دم هاتنا هفته شون دا کرد زبرین سر داربری خو و تماشا کن چون لورا باوریا کارکری ایشی ایدئولوژیسی باوریا بیرو باوریا ایدئولوژی کارکری خلاص کردن کردان نبی و تا انترنالیسم نرخ انترنالیسم مجمع را دو گوتن امی ویدا پرسکریکو و چهار سر بکن
هبوینا من ندهاتا پجراندن نوی من ندهاتا پجراندن سروی چنده کرد لوان وقتان اما نو خداجی وقتان لوان وقتان راستن نو خداجی اره tabii li deme da prosesi ki dene hele Diyarbakır'ı zindanı navbeyna siyasi kesan da cudayı derdek evi hendek de hazırın vek bikin savunma bu Pariz'in ev tişki dene ya az nakazım servan bisekinim ev tişki mühim elbet li verxuyaya begirtti hafte vekta cuntate insanan zindandaki به آلیه دینه دازی بسر دکه بی کرد hem de Türk çepe Türkan paran parça dibin. Halbuki ve hareketi milli gerek de hedefe da piraniya millet exe bekari be hezb ke jiber ki derbayi hez ki vani dine tine hezvan yektiya millet exeye ev hevcadari ki dike ser milli siyaset varan ki evzi be hev ra yek به تفگر بن ورخیای کردان فرماوی ندیتن و کدنه بتنه siyaset juda juda çene bu ve demokratik kütle örgütleri ki hem de bejeni yani ve ki organizasyonu gel zi parem parça bun mesela rızgariye asla kadar çekir yedinen dede kadar ye de aşka de bu nizam her yeki o merak jıkhara çekir Livra emtiş ki dibinni vekta tradisyonu ki Türkiye işte Kemalizm, beri Kemalizmezi herden bana müdahale siyaset ekriye. Li em dibinni ve hezeki ve şartine nav kurdan da vazi müdahale ekriye. Tesir ki xrabiye. Dibejim bu tradisyona hezin dizi müdahale ve ki siyaset edike ev çavaya iro berdavame ya na. Belki tu baverim endamı HDP'yi vi aliye da gerek mühime ez dixazım vitişte bizanım yani mesela dinin Diyarbakır'ın yanzilici dini keseki livre be aliye millet ne hati helbijartın millet rızalık ne dayı dinin win mesela vek nişandıdın. Vek endam nişandıdın. Jibo helbijartine, jibo meclisi. Va tradisyoni ki çeva dinirxini. Ez dixazım vekate him bibim. Gel spas na temaşe ke tu bin desti devletekê de dijî. Devlet bûyî nebe ku yê hemwelatiyê wî de kê çi dike, kê çawan dimeşe û em bêjin armanca wî çi tişt e. Evana gel hêzên devletê bal wan û têne şopandin. Eğer neyne şopandin, eğer kar û xebatê wan neyne çavnêrîn, devlet bîne wan şvan apteç. Demek devlet ebe ku yê hemwelatiyê wî aliyê kesayetiyê jî, aliyê rêxistiniyê jî, aliyê bîrobaweriyê de jî gere bêne şopandin. Ebe mafê devlet bûyînê ye. Ne ku tinê ebe marîfeta Tirkiyeyê hemû devlet jî wî tiştî de nemeşandin. Ebe têrê naket. Devlet dema xurt dibin vê carê nav welatê xwe jî narawestin kekê min. Navê wan dîplomatin, navê wan elçîne, navê wan birre tiştin welatê derve jî çavnêriyê dikin, çavdêriyê dikin. Îca gere mirov vê derekê da hişyar raweste. Tu rêxistiniya xwe jî çêkeyî, komeliyê xwe jî çêkeyî, saziyê xwe jî çêkeyî, her tim ez nayme şopandin. Ez nayme bin çav falan ve ta çavdêrî li min nayte kirim. Ku tu bêjî tu xwe xapînî. Vê rastiyê da mirov temaşe rêxistiniyê Tirkiye kî derê dibe bila bibe û sadan sad bêguman tulîkê wan, pêçekê wan
ام بیجن ظلمی ون هر تم هنه کن نبینش خواهد دولت بوینه ون هوری دارابه اول راستیه که یا راستی اجا بی داری دا ریخستینی لهمبری وان تشتان لهمبری وان تشتان gerek servaxt gerek kişmend têgehîştî xwe de nemeşandin. Avê têgehîştî da dê çi qas serkevin, dê çi qas pêşwe biçin ev tiştek diye. Ya ez pê dipejirînim vê ez pesinînim ya rastî ona dikim ev e ku devlet çavnêriya wî jî hebit vê ta şopandina wî jî hebit. Ya aseyî çi ye کو ایرو دزیک و جیبه خف جیبه اشکره جیبه کو توی پاریزی کو تو دی پیش رو واستی و تو دی اوی هل دی سرخوا اوان کار و خداتان گرک مرو بیک بیند نه اوه کو ریخستینی چود دریوان بی دزیکن انا البته که یعنی کیش ریخستینی براجی تشتی وان یه خفنه یه کو ریا گشتی سهنه کد و یه اندامی بی گشتی سهنه کن آنگوری خواهی پیوانی بی هنه و افجی ریسکه و هر کسی که بی ریسکه دیده ده برچاوی خواه اجا یا ترکان ریخستینی کردان یا ترکان ریخستینی کردان ام بیجن چاودری وان سر پارتیا مرال خانم یک بید سر کردان سی جاره کرجی آنگوری بی گرک قامشینن اجا نه اوه کنه ها هادب جوان همیان آزادایه نه اوه کو پاک جوان همیان آزاده یه نه اوه کو حق پر همه وان تشتان آزاده یه همه تشی نوی گلمپری نوی اوه دا نیرینی دا دیجی خواه بگیر و سایجی اجا نو گلک کبشه هندک تش در کوین برچافتین و بالت کیشن و یا تا آلی رخنان زیده دبن اوانه جی دبن امنا بیجن تونن امنا بیجن قد چی نبینه اوانا چی دبن اوانا همه از دبیجم پیکان ممکنه اوانا همه پیکانن yani ez dixwazim bit tiştê gerek mirû erê kekşem setin ez dixwazim bit tiştê bidim sistemê otoriter ev sistemanan sistema xwe bi atamayî dimeşînin ve Osmanlî da zî veriye Kemalizmê da veriye yek li hembervan derdikevin dixwazin demokrasî bê demokrasiyê dixwazin gerek dijî vê li hembervî tiştê formê xwe biguherinin wexta li cîkê namzedek tê vekirin gerek merov ji gel pirs bike ji şuna wî bêkir ji gel pirs bikin bêkir rizatiya wî bigirin diçin mesela li cîkê yek qerarîkê dide derva dûrva tînên wî dikin endam endamê meclisê wî nîşan didin yan zî tînin ji bo parlamentoyê dibêjim va rast e ister Halk Parçeke ister HDP çeke ister yekê dinê çeke em gerek biya li hembervî tiştê bisekinê ji bo demokrasiyê tişkîdinê biparêzine yan na wî dixwazim hîn bibim erê ne min te pêm kir erê bifermo min pirsa te pir ya rastî denktikekê min erê deng baş tê deng baş tê erê baş tê ya rastî hindekî ya rastî li vê hindekî ewre vî ewrîtî da mexwedarexekî ne ev ku gotina te naynecî wisa îca ev kêmasiyê hanê nav rêxistiniyê da jî bi gazindê giran têne pêşwazî kirin yanî rexnê giran wan tiştan çê dibin rast e navgelê da ev hewal hene ku qet nayîne pejirandin veya to ev hewal hene ku hatine bijartin du salan şûn da aliyê rêxistiniyê da jî baweriyê da jî serarastiyê da jî durustiyê da jî dest jê verdane dest jê verdane yani tenê ez mînakeke ji te re bêjim tenê mînakeke ji te re bêjim berendamiya agirî ya herîmî berendamiya wî zalamek hate kuşkirin
سری تکم همه ریخستینی رابی سر پیخواه گوتن اوی ظلام ندنه نشان هنی بندا کرد و برکی نانده نف ظلام کرنه برندان و اندامیتیه دا بریاوی هل بجارتنی یا گلمپری دا 4-0 کو پارتی وکیل دای خسته بین تنی سری خواه savcı çi navi savcı navi camiri yene ha savcı ev zalimimet tek bir اره وک اره از زانم savcıya ve yeki mesin اره her neyse yani اره belki eve berpirsata bibit yani ne eve ku gazında çi nabin ne eve ku rexne lê nabin bertek ne eve bertekli çi nabin tavır çi nabin dibin belê hin caran gel berdevkî gel rêxistinî herîmî ser nakevin wan tiştan da û encamê wî da jî xusar e encamê wî da jî xirabî pêçê dibe tabî اره راست ورخویا nizam اره من فهم کر gerek spas ez dixwazim disan vegerim mesela rizgariye vekt da du min guda ser Sait Sait navi Sait başnavi Sait çi bu gün doğmuş Nana Sait Sait direjam dibêjin ji ber wî min bir kir du derken bu programa Selim Çürükaya bir digot mesela Orhan Kotan endamı partiya Doktor Şivan bu vekta Doktor Şivan hatı kuştun şuvatır ez baverim منطقه خه komite seroke komite diye bir program nivisan diye gelekteş kirine daviye vekta Ahmet Zeki Okçuoğlu bu vekebatten tabi Ömer Çetin Zibuan raya Necmettin Büyük ra via davjı partiye peştevi dibeji digot eğer vat işte henam ne buna ne atına tecrit kirin mümkün evi rızgari tüne buna me buna yani va nişanlı de belki veki metodi antidemokratik dibi sebebi hındiş cudabuyna zede çebuyna hezan eğer em metodi ki baştır hemeskiri bir karba bağatana kirin mümküne heze kurdan ve hazedeme buna re lehember hinek dıştan bağatana girtin tışı dibêjî bi wî tiştê rayî yani eger rastî Orhan Kotan lember Orhan Kotan va tiştê hena me hatine kirin mümkün bu aniha ev hez weka rizgariyê disan vanan bi hevra hereket bikirina yên ki partiya Doktor Şivan mirasiyê partiya Doktor Şivan te tiştek bîstiye tışı dibêjî dereqeviya da yani که گرانهایی ما آگاهی خود ما مفقی دگرت اره ما متخیزی navdaya sait ay doğmuş got ere dö ere tetişti bisiye ya nav got yani ve bu yere hani vasa tevil heve و راستی گوتی وی گل زیده دست من آکرن اشتر را بیشن هر کس یک انگوری خواه شروعه که دکت گشدانه که پی خود دوکت حتی سر راست بید جان من وزرده بید جان ها حرکت ها ام بیشن دکتر شوان که تیک نچوبا ولی راست ده دکتر شوان هفته شونده بی اندام بی خباته و پیوندی وی سعید الچیجی هبین راست هنگاف نوی پارتی دابین دما دعوان یا آنتالیای دست پیکر دکتر شوان لیوی جاتا دارزاندن نهاته گرتن و پیش را آلی سیاست و سوسیالیستی دکتر شوان و حوالبند خواه مشیان اوج راسته خاط سر وانه دا درباز بی آلی شاخ داجی چو باشور اواجی راسته بله ما مفقی لوی دا تشتکی غریب جمرات دگو نه کشتن آوی داجی باری که گازنده جی لی داتا کرن گو برازی نها سایت الچی
از باورم بیرام دامایی استانبول دما هنگاف استانبول روج دا بینه ام بیجن روج کفش کربین دهاته با سر نوسی بینه در بازی باشور ببان روژا کفشگیری روژ یک بریه دا در باز بیه ایجا اوی گازنده لید کرن پرست کرد دگو که بیجن او روژا ما کفشگیری امی در باز کرن و چرا روژ یک بریه دا در باز کرد وی درکی دا مثلا نوی درویشی سعدو تیتا گوتن نوی شاکر اپیز دمر تیتا گوتن گراناهی نوی شرافتین الچی تیتا گوتن اوانا یک دچن گرتیگه ها دکتر شوان دا گل داخبن یعنی اف جامعه هانی داخبن اما چو کسی گناه خواه چو کسی که ماسی خواه مخابن پجران جبو ریا گشتی اف نکرن پیشکش نکرن یعنی اما گازنده که می گرانه جوان را و تو کار خبات اکی بکی ناوی کار خبات اکی داجی ام بیجن کشتن جی ناو را که ماسی اکه بید توی بیجی اب که ماسی هم ده هبی هر کس ده ناز بکه اما تو خوده رخ اکی به هندک ناوان به هندک انسانان به هندک اوان تو ایشه ام بیجن شروعه که وی تو دی نشان اما خلطیه که ماسی اکی مازنه اندام قد اپا ترکیه داجی اورهان کوتان اندام راسته افجی راسته اما خبات اورهان کوتان توزانی گلگه که سر وقت بی نرخک بی اورهان کوتان یعنی نگو تشتکی غربی نرخک بی اب نرخ بی ناوی پیشبری دکتر شوان چه آستنگ پیچی بین آگاهی هم پیتونه از نگارن بیا رابم شروعه که پی بکن اما که سعید وقت دبیجه اگر اورهان کوتان بی بویری دا ندابانا رخه که وی تا نو خدا دور نکر بنا او ریخستنیا ترکیه دا همه با یک از هم آلی دیالکتیک تماشات کن هم آلی متریالیزم تماشات کن اول تشتکی غریبه نه پیکانه نه ممکنه چرا نممکنه نیرینا ام بیجن ولات پروری مدرسه نیرینا کمونیستی کردان نیرینا سوسیالیستی وان یه ولات پاریز وان سر ریخستینی جیبت سر داخازی جیبت و دا سر ریچا ملی جیبت لحف دگرن لحف ناگرن نممکنه بلکه نیاره که مازن اوان تنگاف کرد بو مجبوریه بو رح خلاص کردنه بین بال هف اما دما شرط و مرجوان یه آسایی چی بین اوانا انگور نرخی خواه یعنی نها سر باوریا امتی کرد تو نبین افدمی هنگو ده ev farketi mezun elbette sosyalist bun yeki digo revizyonist yedene digo ne revizyonist yedene digo süper sosyalist kim sosyalist digo ne evce bu varan cuda partiyan da bu buna yek dikarın ve Avrupa'yı mesela yek partiye da cudayı he bayna zaman ev tişteyana mümkün bu verxiyaya burada şahsan hassasiyeti van rol ki mezin ditiye anhaz yaptı yani berdavamdaki mesela gele KDP'ne çarpı tane KDP'ne Ali vanda Ali ideolojik da problem tıneli vanan nıkarım bibin yek çizidikin nıkarım bibin yek yan zihni partiyede ne sosyalistene disan nabın yek yani yan baberi van tınne bir serketini jiberi nabın yek yanzi jibovan şahsiyet geleki mühimin loma nabın yek çiye yani mesela Evros ki منها عالی گلمپری یعنی نری ندا افتشتی هانی هنه یعنی یک بین خواستن دجی جیانه یا راستی اوه یک اما بو یک بین اداجی اجا هندک تشتی دست خف و تا شخصیت ریخستنیان سروک ریخستنیان برجوندی ریخستنیان جی تو بینی ناو را دکی افجی دو بتا صدا ما دودیان یا سی اوکو و کرد تنی سری خواه دولت نینن سر بخواه تشتکی وان تنونن بن دستی هندک هیزانن او هیزی نخوازن که یکی تیهانی چی به بتا یک دف
بته یک دنگ تو تماشید که اوانات اینا بیرامه رو یک برجواندی ریخستینیان گرانهایی سروکی وان کسایتی وان یا دودی هیزن وان بندست کن تاثیر وان باندور وان و یا سیجی و نرین ام بیشن جواکی ناف جواکی دا نرین اولی یعنی اوانا هر سیک دما تینا بال هف افتینا برچاوی ما سر یکیتیا کردان آستانگین مرود کاره بیشه اوه راسته بلیوی کرد آلی اولی جدایی وان هنه یا آلی زمان نه جدایی کردان هنه یعنی کرد نه سر زمانه که نکار دتا مشاندن آلی اوه یعنی باوریان دا کرد جدایی دجین نو خداجی کرد نو خداجی که وکی ام بیشن هیزن میجوگر خواه بلافت کن نو کردان داجی راسته کرد شخصیتی که کردان جخرا پروبلمان در دخنن پروبلمان جخرا مزن دکن مثلا از نا دنرن شمسدین تاک بادی نویسینی اوی یه بیش بشبقه مثلا اگر بشبقه بنا جبو ملت اوی حسانتر بو بنا خاندناوی لایی اوی جداتی که پیدا بکن سپاس بو هوزان بنگی جبو کرمانجی همون تشک گوتیه انشالله جبو شبقه یه حرفان تشکی بیجی از وگرم با حافظه مثلا حافظه geleki mühime mesela Kurdan'da az mesela Ertuğrul Kürkçük Kalikevi de harekete koç giri de girtiye Sezai Temelli Kalikevi İnönü'ye Yalçın Küçük heye az vakta dibinim yani gerek Kürdi vek Kürdi Hadi کد و yetenekin چه گفتن با yeteneki değişti ere serketine şuna ki cib bedin wan temsiliyet bedin wan zaten temsiliyet her ke Kurdan la erda Kurdan dinin kese vahay biyani dikin temsilci Kurdan ve Ali xiyana ki Ali hafızayı da zi problemi me ya betene ne Ali hafızaydan ne Ali temsiliyet da و پروبلمکی نشان داده چه بیجی درخه بیادا که گازنده اوسا هر وکی دجوار نو روژه ویدو هیا یا راستی ایجا کردن بیجن هیزیم خواه سری خواه کو آبو ببانه چه دبین بلا او ببین یعنی ام بیجن ریجا هلبجارتنی دا چیه بلا ببا اما دخوازن اوی اندکی زیده کن و خود پسپیر وان نوان خود پسپیر وان هیزان یعنی خود رادست وان هیزان کن راسته اوه کیماسیه بلی کیماسیه یا دودی تفگری ترکان همه به حشتی شون دا دیک چون ناو گله دا والا مان پیشنگیا گله وندا کرن و برخورا چوی جی بین یا راستی یعنی فیگور جی بین اوانا خواستن دباره که خوش ویا هیلا کردان دا ریخستینی وان جی گشه و ریخستینی دا جی دیگر یا سی از اشترا بیجم پاریه که جی بای تاری نوان تشتان دا هیا و بلکه تینا چه یعنی تینا پیشاندان و یا تا تینا کوشه کرن چند بویر و هاجی قومین یعنی از شادی وان تشتانم اوان پیشکشت کن اواجی سدمن ایجا نها اگر کو تیکیلیا ملت بیینی تیکیلیا چه دموکراسیه دا کرد ام بیجن ریوچونه دا خواه نشاندان بن ریوچونه دا کوشه بن و یا تا ریوچونه دا بریاردار بن
اوان هزان مرود کارت بیند هل داتا بالخوا و قوات وان هل داتا بالخوا اما سری بنه کو دست وان دابد و ریوچونی دا بریاردار کرد نبن اوانا بن خطری بی نقطه دانه آره نگوته آره خطری gerek بی آره ایجا نهات شد کن هند جاران پیشنگی ها دوزا کردان بوان دکم نپیشی هندک جاران اوانا بند کبن کرد دکم نپیشی و اوجی پیواجو اکه بلکه جی اوه پیواجو اکه دمشه یا چارانجی سردما چارانجی تو زانی او تیکوشینا پگه کی دمشان خاطر درکی شوندا گو از جبو دستلاتیا سربخویا کردستانی برددم تمام توی چاب کی از ولات ترکیه عالی دموکراسی عالی مافی مروایی پیش و بچم و اویدا و خبات داجی اجی دستوده بگیرم اجاله مجی هر کسی که نبچی گراناهی مجی کردان تاوزی یعنی لیبیدا مجی کردان راوستا و لبرا کردان هیچ چاره سری خواه نکرنه و یا تا تشتی یک دست خواه نکرنه دموکرات بینا سوریه ازی چوان پیشوا ببم و یا تا دموکرات بینا عراقی ازی چوان ببم تیری نکری ازی مولای ایران چوان که ما دموکرات پاشی وظیفه میشه نیه یا راستی از چه قاس آره سرکتی مکو از وظیفه اجدنگی مسرخواه اب لویجی شاشی یک چی بی اب شاشی هات کتا ام بیجن رخناته پرساته اینان در روژاوی اب gelek spas mi cevap akha girt vaqta me ji ber hindik me ez dixwazim hinek tiş pêşiya min in wan tiştan zî pirs bikim va mesela Kemalizmê mesela tu dizanî nexaşiyene cure cure nexaşiyene kansere nizam vereme nizam hepatite nizam çiye falan Ali diktatörü de zî çeşit çeşit diktatöriyene otokrasi, oligarşi, totalitarizm, faşizm, militarizm, niv oligarşi, nizam, parlamenter diktatörü falan bevan gerektirsene. و ترادیسیون رزگاری زرتر اسماعیل بشیچه gerek قلا کمالیزم کر لی وقتا gerek از بر کمالیزم دنرن هنکس وردزانن وقتا Osmaniye da cennet bu. Jibervi çi dibêjî mesela AKP da yani vekiki heviki mezin hebu daviyê ji ber ki gelek kesan çavê xe girtin bi tenê kemalizm didin dervayî wî tehlikeyekî dinê nedîtin ji wî re hazir nebûn psikolojikê wiha peyda bû vî tiştê rast dibînî yani wexta merov xe mejiyê xe bi nexaşiyekî bersînor bike tehlikeyekî heye ki merov nexaşiyê dinê mebînî problemekî wiha peyda bû ji ber teşhiskirina tehlika AKP. یعنی تهلیکه راست که نه یکی یک کمرو درباره کمالیزم وهابی درباره AKP جی وهابی مرو مینا کام بدد به ساعت آن مرود کار ریس کرد اما از خازم که خواندوان و یا تا بینریته سر هندک بنمالان هم دست خواه بکن سمون بنمالان هم تماشا کن یعنی بنگه هم تماشا بکن تماشا نو چاندا مزوپوتامیایی دا دو هیزین سرکه هنه جه سومریان بگیره حتی تیتا روژه ایرو که چنه هیز یک اوان راهیبن یه آلی باوری دا اولی دا دمشن یک اوان جی شروانن نوی یکی راهیب بین نوی یکی لوگان بین اوی هانی نو زردشتی دا جی گرد که تماشا که نوی یکی کارپاتن نوی یکی جی ماگینه اوانا یک آلی حیاله والله آلی دروان و دمشن آلی اولی باوری دا دمشن یک جی آلی قوت شروانی خواه میرانی خواه دمشن او هر هیس هر تم سر جواکی
دستلاتن اف دستلاتی وان نکو وکی برانه جبو دستلاتی و دجواریه که گرک قدیم نوانده هیا خواهویتیه وقتی پیغمبر عربانجی تماشا که دستلاتی دا دنیا هندی قیامت اکی جی انسان یک دو کشتنه دستلاتی تشتاکی وصا خرابه ایجا او هیرابیین هاد گهیشت عثمانی جی عثمانی ام بیجن دور ماگیان دا پادشاه وان خلیفه وان سلطان وان هبین راسته شروان وان جار جاران دبینه طالبگری دستلاتی اما باندورا ماگیان زیده بون حتی کی داری هات حتی شهر جهان یکم دا ماگی تک چون شروان عثمانی سرکتن یعنی قارپاتی وان سرکتن اف دو هیزن اف قارپاتی وان به جمهوریت قادروی جمهوریت کترناو بکی اف دستلاتی گرتنا دستی خواه دین خواه دی هم لهمبری وان چقدر دجبار هنه همه پاقش کرن هم جی آلی اولی کی سر را کر اف تک بره اول ناوی وی ناف پیواجوی ده هات بیر کمالیزم لبه راوستا پیشبری وان اوی ماگی بن کتن خواه دزی کشتن فرصت خواه اف کرمان هیویه حتی فرصت بیتا دستی وان و ده هاتو بانا دستلاتی به کی دست بیکرن اوانا به پینجان ادنا من درست دست بیکرن خواه هیره کرن به دمرل هیدی بنگه گرتن به ارباقان دنگ دان به رفاه دنگ دان به آکه پیشات نه سرو که بی ولاتی نوبرا ام بیجن شروان و اولداران هر تم شرکی دجوار هیا وی دجواری دا هنده یک جاران راست ناینه پیش بری هف جخورا صدامان چید که دم صدا میوان بینه ارمنی صدا میوان بینه کرد صدا میوان بینه علوی صدا میوان بینه هر تشت وی نوبری دا شر نوبر وان گلک دجواره وی دجواریه دا یک دو گلک دو پلخینن اما گراناهی جی اوی خواهتو تیکوشینا ولات بو دستلاتیا ولات ناکن گل جی تیک دیچه کمالیزم تیک چو اوی کارپات هاتن یعنی کارپات تیک چون ماگی هاتن ها دستلاتیا وانه دستلاتیا اولی بنگه هوان خواستن آمان چیش خواه کفشنه آلی شرعی و دمشن خطریاوان دجبر علمی دیه زانستیه و بیلمیه خطری دی دوم کت اف شرحانی ناقده دیتا جی دوم کت دم بلکه دستلاتی پارود کن وی پارود کنی دا بینفرهی چیده بید وکی زاگونا شیست یکان چی بی بینفرهی چیده بید ام جی بهنه که دگرن ام خواه ناب نهیز یعنی کدار ناب نهیز راست نه کسی که هم ده بیجن ماگی مثلا کسی دیندار زیادتر به پرانی AKP MHP هزن و که دنه لوی آلیه ملت اتفاقه ده بیم وی آلیه زنک هزهنه لین نه کارپات یعنی اسکریه بتن با CHP ننه و ناو AKP دازی اسکریه zaten سروک جنرال kurmay başkanı Milli Savunma Bakanı AKP جبروی بهستر به سایه AKP داده تمثیل کردن اسکریه دوان شرطان داد وقتا دو بلوک چبنه کرد که هزا هرمزن HDP'ye dervayvi hezin buçuk Kürdan partiyen legal hene مرو راستی دخوازی او گشتک ببین یک به هفره حرکت بکن به وکیل دموکراتیک یا کرد به جاری که ده نکارن خلاص بکن لی چوا دکارن بی سیاست جبو خه بکن وک یعنی بکن وک فرصت بکار وینن جبو که اردوان فراتر ببی گهشتی وان فراتر ببی چی دکارن بکن دوان شرطان ده
گەگین ها پاریەکی هەدەف وەکی مفتەکی ئەوۆبیە و سەرچە ئەوۆبیە نەکو معریفەتە هەدەپێ و دۆلاوێری ناو دەستهڵاتیێدا و پەیدا بینە پێویستی لە هەدەپێ چی بیە ez bawerim qadroyê HDP ihtimale pariyekî serwext dimeşin û angorî ceribandinê berî jî berhev dikin ser wî da jî bernameyê xwe çê dikin ez hîviyê me ku derfendê xweş û baş geş bên gehne vî tiştî de ji bo silametiya ketkarê Tirkiyeyê jî û gund yanî çi dibêjne wan û rênjberê wan jî bite evek bite derfendek bû pêşerû jî bite deriyekî bênfirehiyê ya rastî îca hêzê hanên evê wan jî köşnînin yanî çi dibêjne wî qibla wî jî köşnekekê kemal yanî tu temaşayeke berî wî zivirdekî dibêjtî Allahu Ekber pişta wî zivira lê wî jî dibite qibla wî çepê wî jî dibite qibla wî rasta wî jî dibite qibla wî yanî lebê ev problemeke lê problemekî ba problemekî mezin zî ba Kurdan heye ez vekî misal veke dedim mesela van rojanan li Kurtaranê yekê Kurd li dukana xwe got ki wexta wekê serokê partiya İyi Parti ev Xanım Efendi Çûrî wî got vira welatê Kurdanê ciyê Kurdanê li vira Kurd jî vira Kurdistanê gerek ev fikrê wî ye tu dikarî qebûl bikî qebûl mekî lê disan zî ji ber yekî fikrekî cuda aniye ziman wek terör tişkî wer bi kar neaniye ji ber wî gerek me hatine girtin gerek ji bo wî kî demokrate partiyên siyasî gerek xadî derketine ji ber ki va tiştekî wî bi kar aniye tiştê fikrî nine sûj nine em dibînê Pervîn Buldan weke serokê Partiya Kurdan ji ber ki aliyê sosyolojik de partîkî Kurd e lê aliyê mejî de tabii problem e dibêjî erê rast e li vira Kurd dijîn lê vira Kurdistan nine vazifa wî ye yani ciyê partiyê Tirkan mejiyê wan zelal nine lê aliyê Kurdan da zî problemek nine çi dibêjî derexê vî tişta de berê me zelal bî ez berxiyaye yani min guyê xwe nedavî peyvê ez evî nizanim ama ku wisa gotiye ev tiştekî ev e asteng e tiştekî xeter e welatê lê yê Kurdan ev rast e êca min berê bila evî dî niha milletvekiliyekî devayê heye Yeneroğlu Mustafa Yeneroğlu ev camê ser vî bûyerî kî deriya qiyamete teqînet yani dibe kê nêrîna xwe da çi dibêje bila bêje tu nikarî bînî evî ser tiştan girê deyî êca ez jî dibêjim kimlîka devletan tune yani devletê demokrasî têda kimlîkê wan tune yani tu niha bînî tek yek devlet yek Tirk yek millet yek nizam çi ewa demokrasiya wî welatê tişkînet wî welatê dikuje netewê bin destê te ku tu bêjî xwe demokratim cumhuriyetim netewê bin destê jî tu kimlîkekî lêder bike ne mutlu Türk'üm tu dibêjî ewa masera rast e tiştekî wisa xeter e bû yekîtiya jiyanê bû yekîtiya pêşerû jî gelek xeter e ez wîsa dibînim berteka em bêjin savciyê wan gelek çi dibêjne serokkomarê Serokvezîr Serokvezîrê AKP çû Diyarbekirê got ev derê haniyê Kurdistanê ye bavê min Erdoğan meclisê de got ev Kurdistan e eğer ku tamam ev xeteriya gerî giran bî vê ta bilavkirina Tirkiyeyê bî evê bixwe wazîfe niha girtin ev camêrê zalamê sêrtê ku girtin hingav kî derê bîn yanî yani meciyê mirû wan deran da tê te tawizandin kekê min ayrıca berpirsiyariyê rêxistinê da ku robin ev jî bêjin ewan ne Kurdistanê Kurdistan kî de ev jî me ra bêjin Osman Bay meclisê da te bê xwe dayê
گوتن کردستان کی ده جامعه دستان سر قلب خواهی گو کردستان نباید یعنی یه وحجی دبیجن میرانشی دبیجن یعنی نو چاوی نیاره ده و پارلمنتوی ده قلامان تشتان که اجابی هانی معدوم رو خرات کن یا راستی از گله پشگیری وان گوتنان وان هلوستان ناکم که کمال یعنی gerek spas با mesela tezkereyi da tu dizanî wexta disan du salan yek dirêj kirin tezkera ji belkî bikarî müdahalê dervayê welat bike Türkiye mesela Irakê Sûriye işte Rojava yan Kürdistan em meseleye cara pêşin CHP dijî vî tiştê derket belki mesele CHP derketiye derneketiye yani politika Kurdan ji bo müdahale kirina dervayê welat çi bibî xeta millî dijî derketinê vî tiştê bî yan na tu çi dibêjî wî aliyê da ji bo me li hember derketina CHP problemekî teşkîl dike yan başî ke wî aliyê ba که یا اوی بویرا بریا نهادا جی مثلا و گره که به با دعوه که ملی به با دعوه که نتف همه ریخستنی کردان رابو بانا پیشگیریا و تا نرازوبین آخواه دا بانا نشان ناف چاپامنی دا جی ریخستنی دا جی به با صدمه که یعنی هر تم صدم نوی دستی مرودانا که اوه صدمه بی بو هفگرتنا کردان گره که همه تشت رابو ما برخواه مثلا چی بی خوازن کمال برقای رابو با داخوانی یک دابا مثلا از ایچقا کیف خوش بگم مصطفی چلیک رابو با از چلیکی دابا داخوانی دابا پارتی وان لب لب هم بیجن یه حریمی دا رابین داخوانی دابانا امی گله کیف خوش بگم یعنی دلگرمی جه اوایا نزوک بین اوایا یعنی ها پارکرین اب تشتهانیه نیست اب تشتهیدیه ایجا هلبستا جهپی گرک مرو پاریه که نخدار تماشا بکه جارا یکه ما کن نو نجات پرست هیا خدا نو چه ده بیجنه بنامالیا هری نجات پرست بنامالیا هری نیارتیا کردان کو آوا بیا بدست دیوان یکم جاره که اوهانی درابط به هلبست دیدتا نشان اما راست هنه بچن مدحالا روژاوایی بکن و صدماوی کرد نابیجه جخوارا صدم آن دیخت صدمی ویجه هم نه ناب تذکره دا توزانی که بحثا قال هیزین بیانیت کد ناب ترکیه دا جیبین آواند کد از یه شروانی که بیش نلیوه یه امبیجن هیزین تایبت که قالا واند کد جهپه وی کتا ماهنه سروی ابگدانی برتکا خوابسا کف شکر برتکاوی جی گلک جی بالدار از ده حسبینم من فیسا خوادا جی سروی نری نگنان ده زمان باش بی اوا باش بی اجا پیشبری وی دی چه بیجنه جهپی و دی بیجن تو نه ملی یا تا نه اوی نه تاوی ده ابهانه کوگوتا اریجی پیشروجی دروسه در بود زده افتش جراتنا گوتن قط پروبلم نینه یا دو دیده چه جرا آستنگ چیبن دی بیجن اب هوانه تو بیین کنه حوالبندیا خادپی اجی لیسکا هیزی دیه سروی چنده و تو سوشتاری دیساجی دی جرا گوتو بانه نه ایدی ملت وانتشتان هین بیه ترکیه ده ایدی هیده وانتشتان بیه اما گراناهی جهپی یعنی هلبست دا جهپی جبو جدر و جبو ناو نتوی دا آکپی بی آستنگه که گران چرا بی آستنگه که گران و آکپی دبی هبینا ترکیه گری دایی بیتیشتیه جهپی دبی نو سایه وسا نابینت نها وسا نابینت ایجا او هانی هیزا آکپی نو نتوی دا دی افکت دی جارکت آکپی چه دبیجه دبی اف هلوستا من اب کو از هیزین چکدار هیزین کو نوی وان بری نوی ما همه آن آنارشیست بین
ایجا ناوی نو دگیش که ناوی همیان تروریستن یعنی آنارشیستی اما بی تروریستی ها ایروکه اره از پرسا داویه پرس بکم اره پرسا داویه yani Kemalizm ba Kurdan vek yani ba Türkan vek bu Kur'an bu ba Kurdan zî vek de naskirin yani veka sembola dijitiye li vekt guherî Kemalizm bistanda disan Kemalizm teşkidine ye si da teşkidine ye esas piştê si Kemalizm avadı bir bere si Kemalizm tine ve navê Kemalizm tişik tine daviyetê çil dibi teşkidine yani vaçiye sosyoloji tê guhertin siyaset tê guhertin her tiş tê guhertin mero vexta li tiştekî bi çavekî vek nehatiye guhertin neriya siyasetê geletiyan dike siyasetê Kurdan zî duh teşkidine bûn îro teşkidine bûn vexta em tenê îroyîn îro yani rast piştgiriyê kirin AKP anîn eskeriye gerek xurt bû li îro hinek tiş hatin guhertin li Türkiye dîndarî ji bo hinek Kemalîstan zî tehlike aliyê dinê de berê giştek van eskeriye nizam bürokrasî nav CHP'yê de organize dibû na bürokrasî eskeriye parçe parçe biye nav CHP'yê de gerek Kurdan cî girtiye gerek vek bajarî cî girtine ve sosyoloji nemim ev çawa em hinek vekan dibîn tesîr dike muhakkak li rojê pêşin de va sosyolojiye dikarî ser siyasetê tesîr bike em çawa dikarine viya ji bo xê kar venîne yani که وقتاندن وان تشتون دکی زحمت لور برجواندی انسانا گلک جاران تید که پیشیا نیرینی وان دانستاندن انسان هنجین تید که بریا وان تشتان نه مده کی دستلاتیا حریمی دست هدپی و یعنی هپی بی و قیمتی گران قیمتی و ها بها گران لهمبری پارتی چه بی سبا چه وصابی ام بیجن بلکه گلکان چاو بردان لوی قادرو اکی بستیند و حتی چاو بردان بلکه یحاله اکی بستینن و هیوی اکی هیوی اک چه بی ببی پارتی خود بردان ناو رفع گله دا بوان دبی یک ایجا اوا باش هات زانین AKP رابی یک جار او دستلاتیا حریمی قد کرد دواندا دیخست چوان کرد بیجاری و قناعت انداری یعنی روسپی گله دیخست روسپی که گل بیجن همه فروشگری کردانن نها اوی نها قناعت انداری دیخن فروشگری کردانن گل وان ویجاری جوینان آوادکن و دانستاندنان ناو دانستاندن قریش دانن و آلی آبوری دا تینا خویی کرن اوانا ایجاد اوانا سر ریچا ملی سر ریچا نتف مرو برهر که گلک زور و زحمت یعنی نه ابکو پیکانه نه ابکو ممکنینه بله اوه هانه زوره دستلاتیا مجوکریه جیو های یا راستی اگر وصا نبید و یه سمرگه ولات سمرگه ناوی خالی سریه دانابد گلک پیوندی قریش سر بی ملت خوی باندوره گرانهی گل جی گل وانتش دانن یعنی سوسیولوژیک راسته و درونی راسته بار گرانه تالیسیزیه که گران هیا نها بالمه و اوه چون بیت سر راست کردن نزانم اما هیزه که هر تم برخوادایی یعنی به هلبست دیخواه کردانجی دلشکستی کت
و هیزین ترکان جی لشکستی کت و وکی چه بی برجواندی و تو بی او هیزه کی وسا هر تم راوستت هیدی اوا داندوری ویدو دی برهف بن اما اوا جی چیه سراراستیا ریبران سراراستیا ریخستنیان کو چه دبن بلا بین بالهف درده که اون هبت بنا هف پار کله که اون هبت بنا هف پار و بنا یک دنگ دما دست دانه دستی هف پشتانه پشته هف بنا یک دنگ اب هیزین ناو گله دا کو خراد بن اوان جی دی پرواده بکن اوان جی دی رادستی دعوا ملی بکن چونکه ملی تشته که ما تونن دست مدا yani validiye ha Kerem ki kekşem setin yani muhakkak pırtır sene merolu serbi pey bir vaktame kılas bu az gotun te daviye bigirim çen hevalan pırskirne le vaktama nema gerek spazı persona me farika yazı pırskir bu borun vaktame kılas bu az gotun te daviye bigirim yek dakika دخوازی تشکیدن ببیجی لیزده بکی بفرمو از گلک سپاسی خواه وان تماشا وانی تد کم و گرانایی جی بر چه پیامه وان هاتن من نکاری از وان بخوینم یا راستی و مراخ جی دکم اف جی راسته بله برنامه تا که ها کردی تو دومشینی خوری سری خواه اوه گلک قدره که بلنده از سپاسی خواه اشتراک دکم به زمان کردی وشانات قدر بلنده بالمن من جی افسان نرخوند کو از بشتاری برنامه تا ببیم işte zarukta çe xurtbîna te jî ku berî jî xweşê min dixat û niha jî têt û ez gelekî xweş bîn çil sal dişinda jî ku bîme ev jî kêfxweşî da min û xemgîniyekî min jî heye ku pirsê hewalan hebîn min nekariye ez bixwînim me kevkîya dê daha dewlemend biba ez gelek kêfxweşim evî bizane û spas از گرکی کیفخواش بوم پشت چل یک سالا من تو دیتی دسا من تو گرکی دیتی تو بخیراتی لی وها نبود تو تور بوی از نکارم تشکی وکی تا دعوت بکم مدرسان به دور و هفته دید اوز کیفخواشی که راستی تو ترک مکه و پروگرام خلاص ببی چند دقیقه هم دکارنی صحبت بکنی تماشاوانên hêje em disan geçtine programa daviyê kî disan ji we re gerekê spas dikim bimînin bi xêrê xweşiyê spas o kırmızı mı kendisi?